Haga juga kai Indian Premier League hapreng ka Lucknow Super Giant Persia ke Punjab King. Aba pai syagre ke cingda kai ke Punjab Kings kala khur ke nam job adin bagalala ban pelim sok ke LSG da pra wicket. Haga ke cingda kai ke LSG kala tit nengkong bat kalala ban kamai hadu shis pa nyau phewe runs bat hap nyau wicket naki ar phe over. Kat ba ke Punjab King kalala ban kamai hadu shis pa nyau runs bat hap tang ar wicket tang nagi khan riu point ar over. Haga juga kai King Cup semi-final hapreng ken hunu Benzema ke Al Ittihad Persia ke Al Shabab. Haga ni cingla kai ke Al Ittihad kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Al Shabab dan Laila R. Bari aga gol pen job jong ke Al Ittihad layo ban tap hashwa ban kut ke cingla kai kata ha minit ke khandai peu plus khandai. Haga juga kai Coppa Italia semi-final first leg hapreng ke Empoli Persia ke Bologna. Aba pai syak ke cingla kai ke Bologna kala khor ke nam job adin bagalala ban pelim sok ke Empoli dan Laila not. Badha ke cingla kai udelengau layo ban tap ar gol na ke benta ke Bologna. Haga juga kai French Cup semi-final hapreng ke Dunkirk Persia ke PSG. Haga ke cingla kai ke PSG kala khor ke nam job adin bagalala ban pelim ke Dunkirk da Saula R. Badhagan ke cingla kai Dembelle uliyo ban tap ar gol na ke benta ke PSG. Haga juga kai DFB Pokal semi-final hapreng ke Armenia Persia ke Leverkusen. Aba pai syagna ke cingla kai ke Armenia kabde ke klub ke bele kai ke third division kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Leverkusen kabadon ha kerdan ka baar ka mi khen point jong ke Bundesliga ta ar la ka wei baleng bagna ke cing job ke Armenia kala yo ban Rung syaka final jong ke DFB Pokal menta ke Samoy. Haga juga kai semi-final second leg hapreng ke Real Madrid Persia ke Real Sociedad. Aba pai syakna ke cingla kai ke Real Sociedad katam haga ke cingla kai second leg ka Saula lai adu bokot ke khandai per minit. Badai ha ke extra time lengbau Antonio Rudiger ke Real Madrid kala yo ban tap ke gol pentam haga gol aggregate kata ha ke minit ke basis pa khatsan. Baleng bagane ke gol ke Real Madrid kala khor ke nam job leng baga gol aggregate da san la sau bari orang syaka final jong ka Copa del Rey menta ke Samoy. Haga juga kai Premier League hapreng ke Nottingham Forest Persia ke Manchester United. Haga ni ke cingla kai ke Manchester United kalamat ke 6 rem hadin bagala syak pelim hakmat ke Nottingham Forest da shikul lanot. Bari agre ke shigol jong ke Nottingham Forest layo ban challenge bau elengga haga minit ke basan. Hagoi par ke cingla kai Premier League hapreng ke Arsenal Persia ke Fulham. Aba pai syakna ke cingla kai ke Arsenal kala khor ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Fulham da ar la kawai. Bari agini ki ar gol juga Arsenal layo ban tap leng bau Merino baru Saka baleng bagna ke cing job ke Arsenal kadang ne ke kerdan ke baar hakami ke point.